I pozdrav svima ljudi, evo me 6:51, mrak je napolju. I pozdrav svima, moje ime je Teodor i danas ću vam pokazati kako da ubacite mod u Minecraft. Znači, pažljivo pratite kako biste znali. Kucate na primjer Lucky Block Mod. Ne, neki koji ja nemam, na primjer Real Life Mod. Da vidimo da li ima negde prave skine. Ovo nije, ljudi, ovo uopšte nije Real Life, ali tako da vidimo se kad ja to budem našao. I ljudi, otkazao sam Real Life mod zato što je stvarno kršena, želim da skidam ovo, vidite. Ima pravi Real Life mod, ovako izgleda, ali ne može se naći. Znači, nisam mogla da nađem, ali zato idemo koji mod, čekaj, šta ćemo na YouTube? A koji ja nemam mod, znam, nemam Monster, kako se to zove, Monster Mutant Tourist Mod 1.7.10. Znači, evo ga, idite u ovo prvo što vam izađe, ako hoćete Mutant ovaj, pošto ga ja nijem. Tu je mnogo dobar mod. Evo ti ga specs. Da li zip. Fuck. Neka ovo bude ovdje. Aga. Opa. Evo ga, skidaju se mutant kreature. Možemo da isključimo. Sada, kad ste to uradili, prebacite mutant kreature na ekran. Kada ste to uradili, kliknete njega. Ovo. Ne, to izađi. Sad idete post updata. Da znate, ima drugačijih modova koje samo prebacite na ekran i kliknite 2 puta i tu kao nešto install, bla bla bla. Instalirate. Ali uglavnom ću prebaciti ove knjigice. Tako, i onda ovo možete obrisati. Ne treba vam. Možete da refreshujete ako hoćete. Čekaj, ja ću da ugasim Minecraft pa da ga upalim ponovo. Idemo u 1.7.10 Forge. Sad ćemo da vidimo da li će taj mod da se učita. Nabrat ćemo neki Ford, onako bez veze. Imam ja dosta modova, imam Ora Spawn mod koji je žešći. Imate skoro sva jaja kao postoje. Znači dobar, jako dobar. Twilight Forest. Aga, kad vam ovako bude znati da se mod skida. Aga, pali se. Šta? Sad možeš ponovno da upališ. Morat ćemo ponovno sačekati. Tako i meni crashuje isto Minecraft. Ako vam se ovo desi, skinite preko nečeg drugog, pošto uglavnom ponekad ne radi. Ne znate. Skinite preko nekog drugog sajta. Sad ćemo morati.
sad bi trebalo da radi, ali ako ne radi ništa onda skinite preko drugog sajta ili nečeg, samo eto ga. Sad ćemo napravimo novi svijet. Ne bude samo ravno. Ne, kreativ. Sad će to brzo da se napravi. Jak nikom. Ajde. Evo ga. Znači, craftali smo Animal Bikes install. A, beži bre. Twilight Forest. Ko je skinuo ima? Joj, to ti je ovaj, znaš onog što Jolly ima, to ti je taj mod. Dobro. Ali iz nekog razlika vidite. Men se nije isto mod. Ovdje ga nećemo naći ništa. On ti u blokovima. Evo kako krava. Znači ima modova koliko hoćete. To je spawn mod, ali mutant kreatura nema. Tako da vam preporučujem da skinite preko nečeg drugog. Pa što vidite da nemojte koristiti ovaj Emerald Potion pošto Ima musa. Musa je ono kad ti se vrti. Vrti vam se u glavi, evo mene sad počela da boli glava, ali zato ću izbaciti ovu epizodu i hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.